abakora aba batandikira ha cyaro cya Katuri omurka gwa kagoro mugomborera ya Nyakisi barukushomesa abantu abaherire bisharo mu cwekeki omugwiguraho rukiko n'abaturage uriya na SJR RDC wa Kyenjojo abanze kubagambira ngo batemere bihingwa byabo baroha ngo kandi hatibizire kubijusya ngo ebishare barukushishane byabo ntigubaite bisaro binuka byanyu mugaga president alungarwa kitura akaija omugera gwa aswa kunywa hamaizi bo haba kunywa hamaizi yitwa abanyakyenjojo yitwa abanyakisi hati omugera gwa aswa obukuoma ohaye koleire itima ohaye girire itima mungaruke mukunira nyowe bundi kwata president anyira nubundi ngarukira waitu bunyoro amaizi ga aswa ndi baninganywa okurigira habe eby'obuhangwa muri Kyenjojo okuhinga mu bishara okutimba mu emiti ya kartusi okutera mu emikora hamwe n'ebindi byingi bimazireho eby'obuhangwa muri Kyenjojo gakehere kandi ganga gasiskara abwati ni muchumba waragi ni musesa biriye bizi babiyeta batabiriye ebindi ebimolasi nibongera mbabisesa bakatera kimunku ekikura ndiyongera mbigenda mbijoininga gali district ya Kyenjojo ine bisharigana nshajo na bishate birukumanywa konke binja hari ebi byamazire kutahirwa abantu ekisere ekitono kyoyinza okumala mu nkomyo guba mwaka gumu kye kitone nnyo naye egisinga myaka 6 myaka 12 ebyo byonna lwaki kubanga singa mutunulira ebisaalu ebyo bye boogeddeko tekiyinza kuddawo mu lunaku lumu kijwigaho ntugenda kuturukyaki ebyenyanja bya catfish ntugabira abantu rundi ntugenda hakisaaru ntukora nko kuli twakozere ntunagamuki ebyenyanja ombisaaru obikumara gendo mu myezi ntaitete nimutanga kusoha nimuleka kora kushisa ebyenya ebyebisaaru naye buli lwoba oyagala okukola ekintu mu kisaalu nga onoonya kamali saba olukusa mu lukusa omwo mujja okusomera by'olina okukola ne by'otoyina kukola abatura nabo mu kwehozaho bagizire ngo hariho amataka gavumenti yababingiremu ekagaha abagiga kandi nabo nikwe kwirukira mu bishara ngo kandi n'abandi tibarikumanya myatano yabo ntusaba mututereho omutano ndaturagarika hine distance y'ekisaaru okwanya tinkatemere kwekaho kyonga ninkyatiyero kutema kwekaho mukantera ekiboko nimukamfuyirira so ningoza tuyindule mutulimo mwandi mwingi muno tulime kokowa tulime makademia nuko turole ebisaaru twabirugamuki mpora ehureje okushomesa abantu abatwire hine ebisharo kurinda eby'obuhangwa kiriyo negendo misho omu district ya Kyenjojo gasha kwa Daniel Bingana.